JSU Cleared Circle nga kamu presiden ne dawani ka top semen wa datsnyawi wa ka notice news wa da publish go wa ongi wa ka kador yang ka semen yang ka top sem da yeper go nado na Asam hado hamikalia te ile ne liang i kam keseng i da chimkhiai ni kam i da wani chairman ne knang yo presiden yang ka top semen yo RK Parek de yo i klambu one yo open bike ya kador ya kamur yang ka semen kamu ada wan ga hai dor i mencwa wa amto u yeper kador u yeper beri kador kam ha Asam hani udah dep kamu yo i ka news wada penmi nin ke sengi khat vitrik na khat ar jar ar phau wada yo i kador to les pak khende phau dai gi chibek ya ka semen yang ke top sem ha Asam katwan ha Meghalaya wan dai gi sos pak san phau tengka chibek nalor wa dekadistan yang ka luti ka transport dekhian chwago ha Meghalaya ile wa ha Asam nalor wa jengai ka luti nalor ka transport le dai per tangwa dang saat kedor yang ka Meghalaya bandia kedor yang ka Asam te ina liang yang keseng da kerpat jori ya ke star semen wa uyi go penbait ya ini kamu ada iklam yang ke top sem uyi penbait yang kani ka memorandum ka wada wani sem ini te uman gole ke jingjok i ya ki paj ba hi woro ki nong chong chnong ke yong i